Sanibona bafowethu. Dr. Simba lo ngumfana omncane, umfana waseGoli. Ndiyathemba ukuthi konke kuhamba kahle guys. Ndiyathemba ukuthi niyaphila lapho nikhona. Ndiyathemba ukuthi konke kuhamba kahle emakhaya. Abantu ba complain ke guys bathi hayi Simba asisakuboni ndoda enkulu kwi live. Hayi cha ndikhona bafowethu na ku YouTube ndisekhona, uTikTok. Ndisekhona guys. Qha ke siba nexesha lokunqaba singabantu ngoba sibhizi ngendlela ezahlukahlukeneyo. So ndiyathemba konke kuhamba kahle guys. So kunjalo ke bafowethu ithi ndenze kanje. Yo. Ndifuna ukufaka ilayithanyana. Yo. Yeah. Ninganaki nje ukuthi ngathi kuzoba mnandi ke namhlanje. Muka. Noxolo. Hlaya nisuratha. Ya ngikathatha lento yokushaja lapha esayidini lami. Wayibona ntweke ikinya ishaja kuyo ne? Lento endifaka kuyo ishaja uyayibona ndithi? Esayidini lami lapha kwishaja. Thatha into yokushaja uze nayo. Xolisa nje kancane nizoni attend abafowethu, ndizoni attend la nikhona. Kancinci nje. So hope ukuthi ne Tuesday enhle. Hope konke kuhamba kahle. Shesha lesithandwa sami. Uthathe lento yokushaja nemuka. Thatha lento yokushaja esayidini lami. Kunjalo ke bafowethu. Awufetsa warobala kere ausike batla ena fela. Xa uqeda yalala ndithi. Ambona. Awusane ke isikolo. Kunjalo ke. Ninilikeele nje bafowethu nitap iscreen. Ingabukeli kakhulu phela hawu. Naze nabukela kangaka. Naze nabukela kangaka. Yazi ukuthi abanye ba recordile cha siyalala kusebusuku bafowethu. Yazi abanye ba recordile la. Bathi uSimbo wajikajikisa icamera elala. Ningasithuki bosisi. Ningasquateli nithi hayibo. Awusasivezeli nandoda enkulu. Ashu. Siyakhala ke manje. Umfo ebhangela. So ndiyathemba ivolume ivakala kahle la nikhona. Ndiyathemba ukuthi ivolume ivakala kahle kakhulu. So
kunjalo ke bafowethu, sike sikhulume nje. Cha uSimba ukhona ebantwini ababuzayo, Simbuze ngantoni? Hayi ndize ngesiqhelo, iziphrofetho into yami. Iziphrofetho nje into yami, qha andiyazi uba singayilungisa njani into yokuprofetha. Ndingathanda ukuthetha izinto zabantu kwi-social media. Ndithanda ukuthetha ngezinto ezizobonakala. Yazi bafowethu, kumnandi abantu xa bezokuthuka benza ijoke ngawe ubuthetha ngento eyesizwe than ukuthetha nje ngengxaki zomuntu oyi-one. Cha, kulula ukuthetha ngomuntu oyi-one. Singayenzini ibe nzima, kulula bafowethu, kulula. Into kaNkulunkulu iyaphila, into yedlozi iyaphila. Kulula ukuthetha ngomuntu oyi-one, futhi kumnandi ukuthetha ngomuntu oyi-one, kulula. Yabona leyo uzothi mawuthetha ibone ngu-everyone. Hayi, isuka i-difficulty guys, andifuni ukuniqhatha. Isuka i-difficulty because everyone sezokujonga. Ukhumbule ukuthi abantu abazokujonga ngabantu ochola ukuthi ngama-client wakho. Yabona? So uluze i-client. Ngokuxoka nje kayi-one, uluze i-client. So ndijabuliswa kakhulu mina ukuthetha into zesizwe, but into endiyinothise ngabantu, abantu banama-challenge kakhulu. Abantu bafethu badlelwa umona. Uchola ukuthi uzodlelwa umona ngumuntu omthembayo. Bayeza abantu abaningi esigodlweni. Umuntu noba somtshela ukuthi umuntu okumonelayo ngulomuntu omthanda kakhulu, hayi umuntu uzokuphikisa, uyoncama ukuthi kungcono nixabane noSimba. Cha, umsebenzi wami mina bafethu ebantwini esebesuka yenza ondweyo, umsebenzi wami ukuthi mina ndikutshele indaba endizinikezwayo, ukuthi ziphuma kuNkulunkulu, ziphuma phi, ziphuma edlozini, ziphuma kumacekeceke ngezakho. So ndikunikeza mina inyani into endisuke ndithi ndikunikeza yona. So yiyo ke into endifike ndiyenze umuntu xa isithi ndimprofethe eyi-one. Uyayibona? So into endifike ndiyenze, yo xolo. Hayi stand sami asihlalanga kahle la. Yeah. Sizohlala kahle ke this time siyexoxa. So umuntu mina xa eyi-one ndimprofetha kahle kakhulu, futhi indaba zomuntu oyi-one nje hayi zimnandi kakhulu. That's why umuntu xa ndiprofetha umuntu oyi-one ndibona into ezidiphu, into ezijulileyo. Uyabo, nezesizwe futhi ndibona into ezidiphu, but kwezesizwe into endiqaphele ngazo xa ndiprofetha ngento ezizokwenzeka lese-South Africa. Into endiqaphele ngayo like since ndinikeza iziprofetho, uchola ukuthi iziprofetho endizozikhipha zizinto abantu ochola ukuthi bazoniphikisa ixesha elininzi. So yinto endinothise ngami ndinguSimba ukuthi ngoba ngesikhathi kuzoba khona le ye-GNU, ndizosho ukuthi i-DA izohlangana bafethu kumnandi ukuprofetha. Ndiyakhumbula uba ndiyiprofethe around this time kuJuly ne. Ndiyiprofethe around this time I believe uba ngu-2024. I believe ukuthi ngu-2024 nisasikhumbula nje isiprofetho sakhona. La khona benzisisho ukuthi kuzoba nenhlangano okuthiwa i-GNU. La khona kuzohlangana i-ANC idibana nantoni? Idibana namanye amaqembu, but i-ANC ne-DA ndiyakhumbula that time i-DA beyibonakala ungathi ayivani ne-ANC, into endizama ukuyithetha. Beyibonakala ingathi ayivani ne-ANC kwesasikhathi. Ndaze ndasho futhi ndathi i-DA izoba namandla kakhulu. Ubaba uMsholozi mezophakama nge-MK ebese ku-ANC menizoprofetha ngayo. So niprofetha kakhulu xa into endizama ukuyisho ukuthi xa nisuke niprofetha ngezinto zesizwe, ndisuke ndizoprofetha ngezinto ochola ukuthi kwesinye isikhathi azihlangani. Yabo, zibonakala ungathi azihlangani okwamanje, but ukuhambeni kwesikhathi zihlangane. Ake sikhulume into umzekelo.
umzekelo njengamanje kulo 2026 July sine case ka Kate Matlala la ku njengamanje kunguJuly. Masike sithi uKate Matlala bafowethu ndinguSimba ndiyaprofetha. Lithi uKate Matlala uzophuma but uKate Matlala ngeke azaphume. Yinto iSouth Africa yaziyo. Into nje South Africa yaziyo ukuthi uKate Matlala ngeke azaphume. Kumele ukuthi enze i7 years yakhe uKate Matlala, but sike sithi ngosiyazi ukuthi uzokwenza i7 years yakhe. Namgcina kudala ke lo baba. Njengoba ezokwenza i7 years yakhe plus neminye iminyaka kuyasazoyigwetshwa ngokwama case ngokuhlukahlukana. Mina ndinguSimba ndibiye ngesiprofetho esithi uKate Matlala uzophuma. Yes, uKate Matlala la seniqala ukujula. uKate Matlala ukuphuma ngaphuma. Ukuphuma uKate Matlala ngaphuma, but ungaphuma njani? Angaphuma uKate Matlala uma engashintsha lenyanga ayisebenzisayo. Kufonela uSimba. Ndifuna mina bathinde mina. Bathethe ukuthi Simba singaya kuyiphi inyanga if benqena ukuza la kuSimba, because ama case afana nawa ndiyawachitha bafowethu. Ama case afana nawa. Zikhona nezinye inyanga ezikwazi ukuchitha ama case apha phandle ayingoSimba eyi1. Abantu baphiwe ngokuhlukahlukana, but ama case asuke la khona umuntu esuke sebanjiwe. La khona umuntu asuke sebanjiwe icase yakhe iserious njengale kaKate Matlala. Kwezinye inyanga kuba nzima. Yintoni into eyenza ukuthi kube nzima? Is because of asiphwanga ngokufana. You must understand bafowethu ukuthi iziphuwe zethu azifani. Kunabantu abathi xa besebenza icase umuntu afuna ukuthi ube khona. Kunabantu ekufanele ukuthi ube khona ngoba kunezinto ekufanele ukuthi wena uzikhiphe ngowakho umlomo. Uphinde ukhumbule ukuthi lana kusetshenziswani, kusetshenziswa ama spirit. Kusetshenziswani, kusetshenziswa ama spirit. Kunezinto ispirit kune spirit esifuna ukuva wena. That's why icase ezifana nezo Kate Matlala no Thabo Bester kuba difficult ukuthi zichithwe. Ndiyakhumbula ukuthi 2025 kwicase kaThabo Bester ndakhipha 150,000. Senza ulive iveki yonke. Sihlala ulive sikhuluma ngokukhululwa ka Dr Nandipha plus no Thabo Bester. Senza ulive bafowethu khona la ku TikTok. Ndiyakhumbula ulive wakhona ogcina wathatha 4 hours. 4 hours ulive lo ogcina. Uyabona? Ulive ogcina wathatha 4 hours. Ulive esasikhuluma ngawo kaThabo Bester ngoba inhloso kaSimba kwakuyindoni ukuthi uThabo Bester akhululeke. So isiprofetho ke siphinde safika kuSimba ngoKate Matlala. uKate Matlala waziwa kakhulu eSouth Africa. Waziwa kakhulu kakhulu because of amacala abhekene nayo. If anoThabo Bester waziwa kakhulu. So that's why ndibathasha ndinguSimba. uThabo Bester, uKate Matlala kusene opportunity ukuthi angaphuma. Kusene opportunity if bangakwazi ukuxhumana nomprofeti ofana noSimba. If bangakwazi ukuxhumana nomprofeti ofana noSimba, ulena uKate Matlala asengakwazi ukuphuma. But the more behamba inyanga zabo, the more besenza the way benza ngakhona. Because inyanga ezininzi kubo zifunani, zifuna le. So I won't offer anything when it comes to ulendo kuthiwa ngubani uKate Matlala. I won't offer anything when it comes to uKate Matlala bafowethu. Okwangeke nize nikwazi ukwenza. Because I was willing to offer if anyone ebephikisa nditha kwezimoto zikaSimba ke kwezi zininzi kangaka. Khawuthi nje ngike niphikisane nenyanga eyodwa or umprofeti oyedwa la. Kube futhi kukhona abantu baphi abakokwabo uKate Matlala. Kube nenyanga or umprofeti
othi mina Simba ngamkhipha. Mina xa nizomkhipha umuntu ndikunikeza amalanga. Into yami ihamba ngamalanga. Ukuthi ke ngexesha elikanje kumele ukuthi kube kwenzekile. Xa ubheka iziprofetho zami ubiyela ku YouTube uzobona la khona bengisho khona uThabo Best ukuthi xa ngiqala ukukhuluma ngiqale ngo7 days. Kwacaca ukuthi isikhathi siyahamba isikhathi ndabuye futhi nabiya ngo30 days after inyanga ezithile. Ndabe senibuya senzisisho uba icase kaThabo Best seyibe more and more difficult. Why uSimba esesema casini? uSimba usesema casini ngento eyi1 is because of lamandla nawo lana. I don't need ukuthi uThabo Best or Kate Matlala kube into ukuthi kufanele ndimthethelele. Ndiyazi ukuthi bafethu inhliziyo zenu zibhlungu kakhulu abantu abavelana nabantu ochola ukuthi mhlawumbe zi-victim ezika Kate Matlala. Ndiyazi ukuthi inhliziyo zenu zibhlungu, but into endiyaziyo ngoNkulunkulu ushilo athi kusenomsebenzi ekusamela wenze ngayo. Ukhumbula ukuthi uNkulunkulu usebenzisile uDavide, ukhumbula uNkulunkulu ukuthi usebenzise oSamsoni, ukhumbula uNkulunkulu usebenzise amadoda empi kakhulu. Waphinda uNkulunkulu abanguye futhi okhululayo, because sonke sibhilonga kuNkulunkulu. uNkulunkulu endithetha ngaye othi wena Simba ukhuluma ngophi uNkulunkulu, hamba uye ku unganibheka futhi la ku YouTube noba ku la ku TikTok, la khona enikhuluma ngobrother Enigma. Sakhuluma ngoNkulunkulu owakhuluma ekhuluma ngobrother Enigma, ubese ulandela into eziye zenzeka after. Abantu zebenithuka lana besithi ubrother Enigma akumelanga asondele kwinyanga, akumelanga asondele kubaprofeti. Ungicela ukuthi uyilando yo video ikhona abantu bayishareile, uyilande khona ku Dr Simba, uyilande le video lengithetha ngabantu abaningi bayayazi. La khona ndakhuluma ukuthi uNkulunkulu wakhuluma ukuthi okukhuluma kwakhe, ngoba ilizwi bafethu uNkulunkulu wadala ngalo, ilizwi linamandla. Ingakho esikhathini esiningi kumele ukuthi la ukhona kumele ukuthi uzikhuthaze. Kumele ukuthi la ukhona uloku uzikhuthaza, into zakho zibheda. Usho ukuthi ngelinye ilanga kusazolunga, usho ukuthi ngelinye ilanga usazolunga kakhulu entweni mawusebenzela kuyo. Wena ofuna umsebenzi la ukhona, umsebenzi sawuzothola, ibhizinisi sazovuka, ubumnyama busazodeda. Uzitshele khuluma ukuphila, because lama spirit okukhuluma asekhona namhlanje ngoba uNkulunkulu wenzani? Wadala ngelizwi. Wathi uNkulunkulu makube khona ilanga, makube khona ubumnyama, wadala ngelizwi. Ingakho xa siprofeta ngelizwi, ingakho xa siphilisa ngelizwi, ingakho xa sisenza izinto sishintsha impilo zabantu, impilo ndisho nempilo yami, impilo nempilo ishintsha ngelizwi. And uyazi ukuthi ke uNkulunkulu akukhulumileyo kuyenzeka. Ama results uNkulunkulu akukhulumileyo kuyenzeka mntana sekhaya. So uKate Matlala uNkulunkulu usafuna umsebenzisa. Khona indlela azomsebenzisa ngayo ayibonileyo ukuthi ibalekile. Ikhona indlela azomsebenzisa ngayo, andifuna ukuyilanda deep, but iproblem kusahanjwa abantu abarongo. Ingakho ubrother Enigma naye baye bamgxeka ngesikhathi ehamba uGogo Maweni. Emva kuba ndiprofethile washuza kaGogo Maweni bamgxeka abantu, bekunesizathu. So kumnandi bafowethu ukuthetha nabantu abanilandelayo. Kumnandi ukukhuluma nabantu abanilandelayo ngoSimba, bamamela ukuthi kahle kahle siyakuva ndoda. Yabona mina ndiyamthanda umuntu xa esithi ndiyakuva. Omuntu nisuke ndimthanda kakhulu. Umuntu othi ndiyakuva ukuthi uthini. So izinto zinjalo ke guys, I won't go deep ukuthi the main reason uNkulunkulu anibonise yona ukuthi nansi into endimfunela yona. But into endiyaziyo
umntana kaNkulunkulu lo uNkulunkulu afuna umkhiphela yena noma ezohamba abuyele, but lo afuna umkhiphela yena for esasikhathi esiya, I know ukuthi yonto izomlimaza empilweni, izomlimaza kakhulu ngoba indlela ayilulanga, nabantu ngenhliziyo babambile because abantu benjani beve ubuhlungu. But I pray because lo mntana enithetha ngaye i-age yakhe, i-age yalo mntana lo xa ndimjonga between 11 ukuya kwi-9 years, ebuncinaneni ingaphelela ku7 years. Singayibeka ukuthi between 7 to 11. Angeke ngize ndiyise in details because ndiyafuna ukuthi bafowethu bakwazi ukunithinta, abantu isiprofetho esibheke kubo, nabantu ababona ukubaluleka, ndingajabulisa izithu ukuthi izitha zithi hayi-ke sithole ntoni, sithole i-opportunity. Uma uJesus naye bemzingela ezozalwa, kwanyanzeleka ukuba kube noJoseph, kwanyanzeleka ukuthi uJoseph abe khona nakanjani. uJesus ngendlela kwakugcwele ngakhona la wayezozalelwa khona, wayengakhona even ukuzalelwa emahhotela, engakhona ukuzalelwa kwihhotela zakhona. Wazalelwa phi? Esitalini samahashi. So nguJesus. So bafowethu, senizovala nje guys, empilweni kuyaliwa. Impilo nempilo into ezinhle ziyalwelwa elifini, futhi kubalekile ukuthi kwesinye isikhathi zike zikunethe, zikunethe umkhulu, zikunethe umncane. Ungahlehli kumuntu wakho or isithandwa sakho uma ngaba ubona izinto zibheda. Kukhona uNkulunkulu into akubekele yona ngaphezulu eyokusiza kwi-lifetime yakho, ikusize wena, ikusize nabantwana bakho, ikusize nesizukulwana sakho. Ungahlehli uma ngaba ubona la ukhona umprofeti wakho izinto zimbhedela, ngoba kuyokusiza mntana sekhaya. Ukhona la azokusiza khona. Ungahlehli uma ngaba ubona umzali wakho izinto zibheda. Ungahlehli uma ngabe ubona iSouth Africa ibheda. Ungahlehli mntana sekhaya la khona uke wakholelwa into endifuna ukuyisho waphinde wathanda. Ungahlehli. Ungashiyi ngoba kwesinye isikhathi uzothi uyashiya ngoba usabona ikhesi. Mawushiya ngoba ubona ikhesi, lo usukuyibona. Kanti uNkulunkulu beseqala naye sethini? Sesambula khona intoni? Sesambula khona isweetness le ngaphakathi. So ungahlehli mntana sekhaya, ungahlehli nakumaphupho wakho la ukhona. Anikhathali ukuthi izinto zingabheda njani, ungahlehli la ukhona. Yabona la kubheda khona, kula khona kusuke kuthiwa kusuke sekumnyama kakhulu. Kanti xa kumnyama kuzosa kuqale kube mnyama kakhulu. So ndicela ukuthi la ukhona uqine mntana sekhaya. Cela ukuthi la ukhona uqine. Khumbula into eyi-1. Khumbula ipurpose. Ngesikhathi umshado ubheda, khumbula ipurpose. Ngesikhathi ulahlekelwa imali, khumbula ipurpose. Ngesikhathi ulahlekelwa zizinto uNkulunkulu akubusise ngazo, khumbula ipurpose. Ngesikhathi kuphela umshado wakho, khumbula ipurpose. Ngesikhathi kunzima esikolweni, khumbula ipurpose. Ngoba mntana sekhaya ungakhala ngokubanda noma ukhale ngemvula ezobe kunetha ngesikhathi kusabheda.
Ngesikhathi kusemnyama ungakhala ngemvula ezobe kunetha mawuye esikolweni. Sikhuthaze ngento eyi-1 ukuthi le mvula le indinetha okugcina. Sikhumbuza into eyi-1 ukuthi le mvula lena indinetha okugcina. Obunzima ndibhekene nabo, kundibhekene nabo okokugcina. Zitshele. Uma ngabe ufuna ukushintsha ilife yakho, zitshela ukuthi ubunzima obhekene nabo, ubhekene nabo kokugcina. Ngoba kukhona uNkulunkulu istage la khona asuke efuna ukugqithisela khona. Wena uthini? Uyagive up endleleni, ugive up ebantwini obathandayo. Kanti uNkulunkulu ebeprepare indawo engcono, indawo engcono futhi indawo eright for wena. Wena washuzana, washuza ukugive up. Kanti le ndawo lebe kuprepare yona uNkulunkulu indawo ezosave ngisho nabantwana bakho, ngisho nesizukulwana sakho. Wena washuzani? Washuza ukugive up. Umzekelo nje omncane, njengoba ngumuntu webhengela, abantu bendazi South Africa, kunabantu bahamba bagive up because of benganiboni kwi-social media, because of abanye beread ama-comment, abanye becomplain ukuthi Dr. sakubona ngisho ku YouTube. Abantu bagive up, balahla amabhengela. Kanti inhlanhla yabo beseyifikile. Kanti isiprofetho bese sifike kubo. Bathini? Bagive up ngoba uSimba kasabonakali. Bafona abanye sebekhala. Abanye bafona sebekhala. Bethi Simba, ndiyaxolisa baba, ndathatha ibhangela ndalilahlela etoilet. Bethi ndiyaxolisa Simba, ndathatha ibhangela ndalilahlela emfuleni. Bethi Simba, ndiyaxolisa ndathatha ibhangela ndalisenyangeni ndathi malibuyele kuwe. Kanti into zabo uNkulunkulu ebebaprepare. Ayikho into bafethu enempumelelo engathestwayo. Ndisho kwaSathane, ndisho kwaNkulunkulu, ayikho into engathestwayo empilweni. Ayikho into engathestwayo. Ayikho into engathestwayo. uNkulunkulu uthi mina ndinguNkulunkulu wokhokho bakho. Athi nguNkulunkulu adala amazulu nomhlaba, athi izwi lami alijiki, kodwa wena uyajika. Abe sesithi umfundi kaNkulunkulu athi kungcono bandithembe ilitshe kunokuthi ndithembe umuntu wasemhlabeni, ngoba umuntu uyajika. Baguquka abantu bebhengela. Baguquka abantu bebhengela, balibala ziziprofetho zikaNkulunkulu, balibala imisebenzi emihle kaNkulunkulu endibenzele yona ngoNkulunkulu nedlozi lami. Maningathi futhi nje idlozi nje kuphela, nithi ingelosi yami. Endibenzele yona nengelosi yami. Abantu bakhohlwa. Bafona sebekhala bethi Simba, besithi koba ngcono. Besisithi koba ngcono ngoba besesibone abangcono kunawe. Bahamba bathini? Bajika. Kumuntu wasemhlabeni. Ibhangela liyikhopha mntana sekhaya alijiki. Ibhangela liyikhopha alijiki, kodwa umuntu wakwazi ukujika. Kanti uNkulunkulu ebemprepare lo muntu, ebesamlungisa. Kuba uNkulunkulu khona la afuna ukugqithisela khona. Ayikho into engathestwayo. Uthestwa mntana sekhaya unezinto zonke emhlabeni ezikujabulisayo.
Uthestwa unezinto zonke emhlabeni ezikujabulisayo. Uthestwa unoNkulunkulu uqobo, uthestwa nguNkulunkulu, akuthest uNkulunkulu. So abantu bafela xa kuphi most kwi-test. Abantu into abayithanda kakhulu, into abayithanda kakhulu inye nje ukuthi i-test madlalile kude kunathi. Yiyo ke into abayenzayo abantu. I-test mazidlalele kude kunathi. Umuntu akhohlwe uNkulunkulu. Umuntu akhohlwe ipurpose yakhe. Ipurpose yakho ihambise noNkulunkulu ukuze ihambe kahle. Ungamshiya uNkulunkulu entweni ozenzayo. Bazokujaja ngabantu basemhlabeni. Ungamshiya uNkulunkulu. So namhlanje endifuna ukukusho, yes, ukwenzile okwenzileyo wajika endleleni. Ukwenzile okwenzileyo wajika endleleni, wakhohlwa nguNkulunkulu, wasuke wangamboni uNkulunkulu. Ukwenzile okwenzileyo mntana sekhaya wakhohlwa uNkulunkulu. Wakhohlwa izindlela zikaNkulunkulu. So njengoba nje ukhohliwe izindlela zikaNkulunkulu, wakhohlwa zizinto uNkulunkulu akwenzele zona. Ndizothi namhlanje mna ndinguSimba, whoever othathe ibhangela wakhohlwa imisebenzi uNkulunkulu amenzele yona. Wakhohlwa iziprofeto uNkulunkulu nengelosi zami ezimenzele enzelwe zona. Ndizothi mna ndinguSimba ndiyakuxolela la ukhona. Ndizothi ndiyakuxolela nawe xolisa kuNkulunkulu kumthandazo wakho ozobuwenza. Uma ngaba nixolisa abantwana bami ngoweqiniso, uze unithinte. Kunomthandazo enzowenza namhlanje ngo-12 o'clock. Kunomthandazo enzobe ndiwenza ngo-12 o'clock, lo mthandazo lowo enzobe ndiwenza namhlanje ngo-12 o'clock uzobe ujule kakhulu. Lo mthandazo lowo uzobe ujule ngokusezingeni ngoba kwesinye isikhathi ubona kuma-spirit uye wamngabazi uNkulunkulu. Ubona ongathi la ujampela khona mawufika khona kwenza njani, la ufika khona usizo kuba ngathi yalithola kodwa lithola usizo ngokupheleleyo. Umbonile uNkulunkulu kwibhangela. Wayibona imisebenzi kaNkulunkulu nengelosi kwibhangela. Kade bengalala abantu nibanikeza amabhangela. Kade abantu bengayithola imisebenzi nibanikeza amabhangela. Kade abantu zivaliwe isigodlo zabo nibanikeza amabhengela. Abantu kade bengaphumeleli nibanikeza amabhangela. Imali zabantu zifasile nibanikeza amabhengela. Abantu befuna iziprofeto nibanikeza amabhengela. Banikezile abantu ngokuhlukahlukana. Ndaze ndasho ndathi kukhona eli bhengela endilikhanda kulonyaka lona endifuna ukuthi xa ndilikhanda kufanele ukuthi nawe ube khona, because kusuke kunalamandla endikuvusela wona. Elo nje lisuke libhekene nje nawe. Elo nje kusuke kuyinto ebhekene nawe nento ezothi uthi molisebenzise lo bhangela elo ulisebenzisa ngokuhlukileyo kulamabhangela asetshenziswayo. Namhlanje ndiyanazisa ke. Ulisebenzisa ngendlela ehlukileyo
elizobe lisebenza lento sukuyifuna. Amandla siwanikeziwe. Amandla siwanikeziwe. Wayethi xa ethunywa uMoses ethunywe ezweni likaFaro, lamandla befika wabonise. Njengoba nathi sisezweni lika TikTok, sisezweni le social media, sisezweni lase South Africa, amandla siyawabonisa. Ukuthi wena uhambe wadibana nabantu ubathemba bakulimaza, waluza ipurpose, waluza ifocus. Buyisa indlela zakho la ukhona. Kubhlungu nyani bafowethu ukuskemiwa. But zizinto ezinye ekumele ukuthi udlule kuzo, because uNkulunkulu khona la kusakhona. Kukhona uNkulunkulu la afuna ukholwe khona, afuna ukuthi uhlale khona. Kukhona la uNkulunkulu into zakho azozenza khona. Kukhona la uNkulunkulu afuna ukubona ukhona, azi ukuthi lana umntanami nakanjani sizoxhumana la. Kukhona. So bafowethu nodadewethu lani khona, guys, ungasabi mina ukuthi hayi uSimba hayi ndiyamgabaza. Cha, ibhange lasaliqala ngo-2024. Angeke uzubone noyedwa umuntu othi ndiskenyiwe. Even naba bashilo ukuthi sihambe solilahla ibhange lasala, salinikeza inyanga, salilahla emifuleni, nama recordings wabo, saphinde futhi salilahla etoilet. Bashilo ukuthi Simba mina bekungcono ndilisebenzisa. Asho omnye landenzela u1, landenzela u2. Ibhange lamntana sekhaya linamandla ngalendlela lesi sicefe. Linamandla ngalendlela lesi sicefe. Uyabona abantu abeza ngokuthi bazobulala wena. Bukhona ubufakazi ngisenabo mina, abantu bezishola ukuthi Simba, izitha zami ndithetha nawe so, sishonile nje in less than a month, zithi zibulala mina. Not ukuthi wena ngisuke ngikunikeza ibhange lokuthi hamba obulala ngalo. Cha, kumuntu osuke ethi ubulala wena. Back to sender. Angakutshela yabona futhi umntanami oqala ukwenzondo, ubufakazi bakhona futhi bukhona, andazi khona la ku TikTok, buphinde bube khona nangapha kwezinye platform. Weziswa into eyi1, wathi mina Simba ndisebenza ebhenki mina. Ndiyahola nje nyane futhi la kule position enguyanza ukudalula yonke into. Ndinomzi lapha eRandfontein, ndinemoto, ndinomfazi, ndinabantwana. Impilo yami ishintshe kakhulu, akunanto engathi ndiyayifuna ngapha ya. But ndibalekela ntoni? Ndibalekela impilo yami. Ngoba usuku ungakhulumi neSimba straight. uSimba ngambona nje kanje enza into zakhe, naye ungumuntu ekugcinile. But inkinga ingelo sihamba nazo. Usuke ukhuluma nazo. Zi-attenda ntoni? Zi-attenda wena lento ekukhalisayo. Ngoba phela okukhumbula ukuthi okukhululwe emhlabeni kukhululwaphi? Kukhululwe ezulwini. Okuboshwe emhlabeni kuboshwe ezulwini. Kusho ukuthi mawuzo report emhlabeni ureporta nasezulwini. Ngikutshela ukuthi i14 days yaba nenzi kakhulu. So angenibalise zonke izitori. Abantu balithatha ibhange la ngokuhlukahlukana. Ngabaprofeti, izinyanga, ngobishopi, ngama celebrities, indoni balithatha ngokuhlukahlukana ibhengela. Lingu 1.5 linjalo. So balithatha abantu.
inamba zami azishintshi iziloko zikhona kwibhayo inamba zami ngoba nesim card yami phela ndayifaka efonini noko eyokuthi ingalahleki lula. So inamba zami azishintshi, andenzi no sim swap ke mina, andiyazi nokuthi yenziwa kanjani, ndiva nje kuthiwa kunento kuthiwa ngu-sim swap. So ake sibeni serious bafowethu, asike sibeni serious ngoba la uhleli khona ucabanga ukuthi into zakho yonke into ihamba kakuhle. Ulindele nje kuphela ukuthi uSimba makafika athi awuthi ndi-invite ubani khona ubani ezothi sithi ubani mhlambi sifuna ukumprofeta, abese sithi ubani kusasa hayi Simba, hayi mina ndiyivanga into ethethwa nguSimba noba ikhona. Wakwathi omnye ethunywe ngenye inyanga engenze ndiyibize ngegama, ndayiprofetha nenyanga yakhona. Wathi ethunywe yiyo ethi ndiyexoka ndadalula indaba zakhe zonke. Yayibuhlungu ngene ukuthi noma makho uyathakatha nokuthakatha. Yayibuhlungu kakhulu into endayithethayo ngoba wayiva naye futhi wavuma wagcina futhi exolisa. Ethi uhlasela mina egroupini yami. Ndimtshela ukuthi yena anzumbiza ngegama ngizomprotecta. Ndimtshela ukuthi umama wakhe lento lena ushaye waze washaya naye. Ngendlela lo mama angenanhliziyo ngakhona isilwane sakhe sisabetha sabulala kwayilapha ebantwaneni bakhe. Ndimtshela nje straight athi makaphikisa, ngoba uma uphikisa ukhumbula ubane answer ungaphinde uyithole namhlanje ukuthi ubheka amalanga amangaka ujonga uba empilweni yakho kuzoba njani. Ndimbalisela ngendaba zakhe kodwa zanda mqalekisa. Lasho nathi mntanami ndiyakuxolela. Waxolisa kakhulu. Ethunyiwe ebona u2000 sengathi imali. Nalo 2000 lona akazi ukuthi kanti unikezwe 1000 and mase iphelela imali yakho nizoba nje ngu1.5 enye lena uzoloko nje ebalisela ukuthi wayisoyikhipha because usukela umuntu orongo. So abantu bangabona inithule, abantu babe sebecabanga ukuthi uSimba uthule ngobethule. Yes, ibhengela ungalithatha nje kancane libonisa isecret. I know ukuthi abantu badinga ntoni, badinga isiprofeto. But kubalekile kuqala ukwenza isibaya. Kubalekile ukuthi wenze ikhaya. Kubalekile ukuthi wenze indawo la khona sizohlangana. Ingakho umuntu webhengela unyaka nonyaka kumele azikhathaze ukudibana noSimba ngoba lento inamandla, lento le iyaphila. Nabo oJobe babesebenzisa uNkulunkulu uqobo bengamixanga, kodwa uNkulunkulu zebemkhumbula each and every year, bemenzela iphunga elimnandi esemazulwini. Wena webhengela why ungathi uNkulunkulu nawe ufuna ukumenzela iphunga elimnandi esemazulwini? Kodwa uNkulunkulu ufuna kusize 10 years come, uNkulunkulu ufuna kusize 200 years come, uNkulunkulu ufuna kusize iminyaka emininzi ezayo. Why ungakuthi nami kuNkulunkulu ndifuna ke nimenzele iphunga elimnandi? So kubalekile ke bafowethu indaba ebeyingalo live ukukhumbula ipurpose senvala. Ifoni nami lokho ivuliwe nje 24/7 uSimba ukhona. Bantu bami bebhengela kulo December lo siya kuwo, ndiyanicela kakhulu bafowethu nixelelane la nikhona. Phinda ukhumbule, mina ndiyabaxolela abantu abathi thina Simba sagcina sishintsha indlela zethu. Ndiyanixolela noba isizathu sithini. Ndiyanixolela bafowethu, phindani nibuye nizobona lamandla la benifakaza ngawo. Nizobona lamandla la nifakaza ngawo. Kulo December lo ka 2026
ndifuna sihlangane nabantu bebhengela. Ndifuna nje sihlangane kuke nje kuzoba mnandi. Akunanto ke etheni enzobe ndiyifuna ebantwini. Umuntu uzokhipha into esuka enhlizweni yakhe. Uyokhipha umuntu into esuka enhlizweni yakhe, but I'm sure ukuthi kuzobe kumnandi ngendlela esisimanga. Kuyobe kumnandi ngendlela esisimanga, and yakholela ukuthi iCarltonville ibusisekile uma uNkulunkulu evumile. Uma uNkulunkulu evumile, abantu bevumile. iCarltonville ibusiseke kakhulu because kumele kulo December lo sibe nama celebrate bake bazonandisa nje ke kube mnandi. And into enzoyifuna kakhulu kulo December kulo December lo sofuna all white kulo December lo. So iprocess abantu nizobabonisa ukuba guarantee ukuthi yonke into izobe ihamba kahle ngokuvuma kukaNkulunkulu, ngoba mina ndikholelwa kuNkulunkulu nengelosi zami eziniphetheyo. So ukuthi lo December lona sobe sigqoke kahle all white, sobe sihlangana phi? Sihlangana eCarltonville la sobe sihlangana khona. Esikwenzayo sikwenzela uNkulunkulu. So ebantwini abathi sike sabanali ibhengela ukubabonisa ukuthi ndiyabaxolela, asazofika phakwe ya price a normal price, but ngicela sesisebenzisaneni okuya ku December, ngoba lo December lona ubalekile empilweni yakho, ubalekile empilweni yami, ubalekile empilweni ethu sonke, ubalekile even nasebantwini abangenabhengela. Abantu badinga isiprofetho ngokulihleli kanje. Kanti kunokuthi ndisize ngaphandle, kufanele ukuthi ngiqale ngisize phi? Ndisize ekhaya. Kunokuthi ndigcumela ukusiza ngaphandle, kufanele ukuthi ndisize phi? Ndincede ekhaya. So sobe sidanisa ke, kuzobe kumnandi kakhulu kulo December lona lo siya kuye. Ndiyazi ukuthi abantu abaninzi bangathetha ukuthi hayi oSimba bathetha nje, azezeni bafowethu, but enikwazi ukuthi uNkulunkulu sekhulumile lo December lo, noma idate singakayibeki, but kuzobe kumnandi. Sobe sihlangene thina abantu bebhangela, amandla ndizobe ndiwabonisa ukuthi mesikhuluma ngamandla sikhuluma ngento ekweyiphi level. Kumele la ukhona bafowethu ubhekane ne-challenge. Kumele ubhekane ne-challenge. I-rocket meyikhuphuka ayikazi ikhuphuke nje kube mnandi, and the more ikhuphuka ifana ne-challenge zakho. Awukwazi ukuthi unamandla amakhulu kodwa i-challenge zakho zincane. Kumele abantu baze bangabaza, kumele abantu baze babuze ukuthi uphi uNkulunkulu kaSimba, uphi uNkulunkulu wakho la ukhona. Ngoba uNkulunkulu njalo mekuprepare akakuprepare ukuthi uye ngapha, ukuprepare ukuthi uyephi? Uye phezulu. And uma ezokuprepare ukuthi uye phezulu, indlela zakho uyazilungisa, yonke into iba easy for wena. Noma uva ukuthi ku difficult, but yonke into iba easy for wena. So nguloNkulunkulu endimkhonzayo, nguloNkulunkulu aphila kuwo. Yonke into yakupreparela mntana sekhaya. Uma uzalwa intandane, abantu bekujikela bengakukhulisi, bakhona abantu abazokukhulisa. Uzoloku uNkulunkulu ekusezindaweni kuhle kukaSimba mawubona uSimba ekhuliswa. Uma ubona uSimba ekhuliswa, uNkulunkulu lokho ekulungiselela for isihlalo sakho sobukhosi, la khona oyohlala khona, uzuhlale. uNkulunkulu uyakuprepare. So kuyobe kunendumezulu enkulu, indumezulu enkulu ndiyabona nama lapha yana abantwana bam ku WhatsApp bayasho ukuthi bayasho ukuthi ndiba invite. Cha, ozani ngabe nizichaza, ndiyazi ukuthi nazi lapha ku live, niva lapho ku live,
bayasha abantwana bami bathi abanye bayeza ngoDisemba, abanye bathi ngicela uninvite namkhulu, ndimema wonke umuntu because asisalungiseli thina nje kuphela abantu bebhengela manje, sesilungisela nabantu abathi Simba sifuna iziprofetho zakho. Endweze iziprofetho masekuzigcina koNigeria, asekuzigcina koGhana, asiyeke ukuzigcina kwamanye amazwe, asizibone zisenzeka la, not ko-America. Asizibone into zeziprofetho zisenzeka la eSouth Africa, sizenza thina oSimba. Anibali mna ndiyi-1 thina oSimba. Ngoba phela la khona ozothi uprofeta njengoba uzobe uprofeta kumsebenzi kaNkuluNkulu intoni, sikhulisa umsebenzi kaNkuluNkulu, senza umsebenzi kaNkuluNkulu. So ngoDisemba njengoba senibekile sobe sinendumo ezulu thina abantu bebhengela, kuzobe kumnandi kunjeyaya. Abantu khona la bazothi xa bebuyele emva imoto bengakwazi ukuyithenga, imoto ayithenge, obengakwazi ukwakha akhe, ngoba amandla ngizobe ndiwakhuphulela kwenye ilevel, zobe ndiwakhuphulela kwenye ilevel. So I hope ke bafowethu ulive ozobe ukhona, ndifuna ukukhuluma ngokukhuphula amandla, ukufika kwizinga uthi ubosincamisa ndasi. So ndifuna ukukhuluma ngokukhuphula amandla, ukuthi amandla into enjani, akhushulwa njani kwilive elandelayo. Ndifuna ube ndikhuluma ngawo, nokuthi kubaluleke ngantoni, nokuthi why abantu endibathashayo, ngoba imost yabo bakhushulelwe amandla but ngendlela ezahlukahlukeneyo. But oko sophinde sikukhulume. So bafowethu asibhekeni nangu uDisemba, njengoba nisisho ukuthi kuzindumo ezulu eCarltonville, kuzindumo ezulu nje yomcimbi ezobe isisicefe, uyathanda awuthandi but kuzindumo ezulu endizanandi ngoSimba. La khona nisuke nitheni senikhuphula amandla kakhulu abantwana bebhengela. So siyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusisa. Ndiyazi ukuthi abantu abaninzi bazothi Simba usishiye nebhengela, awusishiyanga ukuthi kwenziwa njani. Ubuzile na? Ubuzile ukuthi ukuthini sikwenza njani? Ngoba uthe xa ucinga ukubuza wacinga ama-price kaSimba, usondele na ekhaya, njengoba wena ukwazi ukuthatha i-decision uhambe uye ngaphandle. uNkulunkulu unesikhathi sakhe sokuthi akathule, hayi ukuthi usuke engekho, usuke khona, usuke kujongile. Ngoba intoni, you must chase your purpose. That's why kuthiwa don't chase uthando, chase ipurpose yakho. Namhlanje abantu bayalahlekelwa because of bashayisa izinto ezirongo, abashayisi ipurpose. Namhlanje uphile nomuntu for 10 years 20 years emshadweni, you are chasing into erongo, you are not chasing what, a purpose. Namhlanje ukwi-relationship nomuntu ochola ukuthi ukukhipha entweni ezinzima, waba nawe kwizimo ezinzima, but washuza ukwenza into ezirongo, washayisani, washayisa into zakho, wangashayisi purpose. Chase your purpose. Chase your purpose. Khumbula la usuka khona, ungashiya umoshe kakhulu, ungashiya umoshile futhi ukuthi ukwazi ukubuya. So kunjalo ke guys, kudala nepere lami lingijongele lithi ndidle ndoda ndidle. La ungithola khona inamba ithi 064 977 5263 064 977 5263. Ayisikhuphuke madoda singadlali. Uyandi WhatsAppa, uyandithinda kukuwe, uyani SMSa,
inamba isho kanjani. Sibonge guys.